Selam dostlar, Şirat'taki video blogunu başlap jiberem. Bugün biz Zelenodolsk yollarına barga bulduk. Uzaklamay bir neçe avlunda konsert yasarga bulduk. Hem de şunda barıp, ezrekine tanışıp, aralaşıp, обстановканы qarab келерге bulduk. Benim de полная боевая готовность, ayda benim kırıyda медвежонок жыклап ята. Biz ketdik. Сейчас в магазине снимать можно? Контрольная закупка на 1000 рублей, пожалуйста. Третья колонка. А я. Bir bilan maqtanasım kela bitadi. Bundan tug'ilgan bir saytga kirib, men o'zimga sweatshot zaказать etdim. Hemden o sweatshotlar olar bitkinlik ko'p. Amina o'zing tilagan dizayn bilan, o'zing tilagan surat bilan seni yosab bera olalarmi? Albatta olalar. Hemda bunda tigi sweatshotga tug'il, bunda futbolka, mayka, polo, leggings, shorti, kepka narsa tilaysan, shuni zaказать ettirgan mumkin. Hemda para g'azali. Legenda degan surat yasattım bir sefer. Naşı sweatshotni men 1100 so'mga oldim endi. Shundan ko'ra hurmatli do'stlar, vashprikit.ru saytiga kirib, shu futbolkalarni, sweatshotlarni, hudilarni barisini zaказать eta olasiz. Keligingiz bek ishsiz, ham bek tez, ham bek sifatli ayberlar yasaylar. Mana shunday. Şın Tatar oğlu, Şın Tatar yurtları buna şunday bulayım indi ol. Matur bunda. Güzel. Eller dişe. Heybet mi? Kızdırağımız iken. Вот. Bu medeniyet sarayı. Ne yaptı? Культура йорты. Ага. Ого. Я шлюзен туган ягым. Рустам Нургалиевичтің фотографиялар. Черно-белый, конечно. Нам да теннисный. Теннисный. О, идеміз. Qozon yigitlari kelashak bunda уже. Esamizda sizning ismingiz nechik? Siz Zavklub malla? Очень приятно. А Zavklub qayam ekan? Da? Ko'rishamizmi endi? Aya. Men tegi vlog yozsam, video vlog yozsam avval turimda. Mana bunda kimgina, oy, bunda bizning usta bo'lgan bet. Bunda bütün üstüde bulgan, только bizgina bulmaganmiz bunda. Siz bizni tanımaysiz что ли? Tanıdınız mı? А, ну все, тогда ладно. Yarar. Biz qarab chiqing endi. O. Qara endi lyustra.
О, вот это да. Бу органга ошаган. Сиздин мында вообще мене помидорлар утыртканнар. Закламый помидорлар. Булачак, ну, молодцы. Ал жер битми. Мында шундай прикольный. Ошық езді, мында сразу кіргештім. Бір бабай болды шундай тояқ білән барған. Машина яғына қорый да, елмая бай. Эй, сәлем, сәлем деп. Открыто ошық. Нормально, нормально. Так. Мында юзақ инді атнасын айшыны. Бұларға тиеш. Ашқышлар көп инді. Ашқышлар көп. Бисмиллахиррахманиррахим. Хо-хо! Бұл ведь филармония хәтлік бит бұл. Вот это да. Қора мұнда. Нәрсе бізге келе? Yok. Марат председатель? Ауыл совет рейсы Марат Киригзалет. Шеригар. Мында все под контролем. Шеригар Мазуров. Марат Умерович. Марат Умерович. Это видеоблог мы делаем. Һәрбер авылда шулай сөрүбәй. Монда инде бер бәйрәм булган икән, театр куйганнармы? Ойлар монда. Ай, кем ясаган икән моны? Супер. Bu oğul için bir zoruydu bu zал. На гримерную окрестность. О, это шикарная гримерная. Вот и жилых самое главное. Вообще. Шеп. Fani apa? Biz bunda biznesinde düşürdük indi. Bizning şuşu motor binanın ayı hojabikasi. Yarab, Fani apa narsa ishlaybisin? Kelamiz misin endi biz konsert bilan? Пожалуйста, kelamiz. Bizga kiriza. Yarar. Bunda bizning nurlar inshaalloh klip yo'q. Да. Ой, eybat. Eybat. Yarar kızlar, paka. Все, rahmat. Sağolun. Burada приятно шундай кешеләр. Киттек без кайда? Бакырчыга. Ну, клубны күрдегез, клуб турында әзрәк кенә әйтеп китәсем килә. Менә кызлар әйттеләр, монда 97нче елны бу клубка соңгы ремонт булган. 20 ел үткән, ләкин клуб әле искиткеч состояниедә, менә бер дигән состояние. Бу инде хуҗалардан тора. Шушы бинаның хуҗабикасындан. Ул күренеп тора шундый боевой кеше авыл җитәкчесеннән дә тора. Монда чын фанатлар сизелеп тора. Инде концертка килгәч, ансын карарбыз инде, кеше буламы, юкмы, ләкин барыбер да инде без монда килеп, безгә килгән тамашачыларның күңелләрен күреп, аларга безнең иң яхшы җырларны бүләк итәрбез. Без хәзер киттек, Гүзәнем кайда? Бакырчы авылына. Әйе. Ямагына севердән булган.
Musikler dinler. Hem de uzak bir de biz artistler biletmeden. Biz artistler ne şey yürüyüz. Avrularda, şehirlerde, İstanbul'da, İstanbul'da, Seyir'de, türlü durmuşlar, yaşlar, mektepten yaşlar. Şimdi kızık. Путешественник Харькова. Артынла. Килиптен түштейін ol бүгін. Сыдырып яндырады. Яндыра, мына гімнамды яндыра. Размахнулся, подлетел. Вообще, такой трюк сделал. Я рада. Boqirchi ovuli. Shunda kirib boramiz. Ovul ko'rinib turadi, allani zo'r tugul. Tomoshachilarning nima ekan? Qarab qaraylar. Ko'parda ko'rik. Bunda buzlov bo'lganda necha kun ekan bunda. Mana bizim yerda pisok. Oo, orada tutar. Kapitan. Qara, meshitlarni qarang. Bunda Narsa desang, men o'ylayman bunda baliqlar yeyiladi. Bilamiz qo'shnilar ovulda bo'lib rayonda narsa bor. Пермский край, Казанка. Нормально, bunda chishma. Onda bizning jaqa mashina bilan midamda. Bu mashina любой yerga mana. Misal yaxshi. Mina qarashli boraqizmi? To'p-to'ra. Boras. На поколение. Bilan вот это насчет, я понимаю. Пора не насчет. Субханаллах. Да? Потому что бокерчу. Потому что бокерчу. От души. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Güzel hemen koşu da Мощный, зверский. Гülkitası da kimdi sizden? Bizning kiş bilan kishga ko'rinishimiz. Mana kish ko'rlarinde ertaga kelgan. Kiribshalar ham salom. Yok hazır bekliyor mu? Namoz vaqtida bo'lsa, bog'lar shunda bo'ladi. Saat 5'ten bitadi. Hazır vaqt kelib jetay. Yarar sizga bek zo'r rahmat. Biz endi Alloh bersa, Alloh tilasa 26 martda ko'rishamiz. Пока-пока. Пока-пока. Salat qo'yib boramiz. Hozir Qozonga qaytamiz. Boshda mana shu bo'lgan masjidga kirib chiqamiz. Sufiya deganmi? Ayi, Sufiya masjidi.
Что это пикает у тебя? Mana ol imishni taytiya hozir. Ya'ni partronik ishli. Özünde yollar bunda. Bizning Toyota Словно птица. мчится Мчится. по колее, где водичка струится, а он все мчится. Так, yine. Gideriz işte. Onlar mulla kelgan deb aytdilar. Avgustda o'tiradigan edi. Sizlar bo'lganda. Hadi kirib, o'sha ashlarda olaversa, o'tirib turib namozlar o'qiymiz. Bismillahirrahmanirrahim. İmamlar resmen kapitan bu düzgün kişilerge Allah Teala Поверните направо. направо. Mana Прямо 35 километров. Yo'lga chiqdik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayvatgina qo'yib jitirgayotsin. Шулай итеп, хөрмәтле дуслар, Селин Адуис якларын бик матур итеп кенә йөреп чыктык. Таныштык, аралаштык. Күп кенә әйберләрне күрдек, белдек. Без бик шат, миңа бик тә ошады бу сәяхәт. Гүзәлем, сиңа ничек? Şef. Ә хәзер берәр җирдә туктап, ашап, минем шаурма ашыйсым килә. Ә синең? Шаурму Давид. Bundan bulmadı. Neyse şimdi tekrar bulalım. Все нормально, кайтып җиттек, Аллага шөкер, Казанда. Иртәгә инде без Ульяновскига китәбез. Ульяновскида безнең татарча солянка. Вот, хәзергә кайтабыз. Матур иттереп. Әйберләрне әзерлибез дә. Йокларга ятабыз.